أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Baye bathi abantu abadala indlu yegagu iyanetha. Ayela ngitshela isitori ngosathane. Kuthiwa ngelinye ilanga usathane umdali esemphakamisile waphila kanye nezingilozi eparadise eloke idemon. Njengoba abanye bethu usathane is a fallen angel. No. Akayona ingilozi usathane. Idemon eladalwa ngomlilo ukuthi nje umdali wayemphakamisile esephila nezingilozi ngendlela ayesejabulise umdali ngakhona esekhonze umdali ngakhona. Alelake ulalelisise. Thiwa ke ngelinye ilanga usathane wathi ehamba wabona kwamanye amasango aseparadise kubhalwe ukuthi esinye sezidalwa zika Allah zikamdali umdali asikhonze kakhulu lesidalwa lesi ngelinye ilanga lesidalwa lesi sizophambuka sidelele umdali singahloniphi umdali singalaleli umdali siphenduke sibe yisidalwa umdali asizonde kunazo zonke idalwa zakhe ebese ebuza uGabriel ukuthi weGabriel awusondele la khona umbhalo engiubona ubhalwe la ingabe ngempela sikhona yini isidalwa esingathi sithanda umdali bese senza lento le ebhalwe la uGabriel wathini wathi ayikho into engenzeki uthi ke lo lesidalwa lesi asindideserve umusa nothando lika Allah lesidalwa lesi esibhalwe la ngingasiqalekisa uthi uGabriel hayi khuleka ngasiqalekisa uyaqala uqalekisa uthi wena okubhalwe ngawe la sengathi umdali angakuphanisha akujezise ukudlula zonke idalwa zakhe ake ayidala wena okubhalwe ngawe la ungayenza kanjani into enjalo ukuthi wena uphikisane nomdali wakho umdali akudale athi maye sekudalile wena bese uphikisana naye sengathi umdali angakudestroya akubhubhise akujezise ukudlula zonke idalwa zakhe ake ayidala lalelake mathi amagama axabanisa noma ayenza ukuthi usathane azathole leli gama leli lika Sathane igama lakhe kwakuIblis amanye amariwaya athi kwakuAzazel kodwa masifunde kuQuran uAllah uthi ya Iblis o Iblis Allahu Akbar mathathu lawo magama layo bese uyazibuza ukuthi wena lamagama engizokutshela wona manje awuwasebenzisi yini ekuwasebenziseni kwakho umephi wena nomdali umdali mayembuza uma ngithi wena zehlise uzithobe njengezinye izingolozi uloku wena uyidemoni kodwa ngikunikeze leso sikhundla leso ukuthi wena uphile la kuphila khona izingilosi mase ngithi wena zithobe ubonisa intobeko nokuzehlisa kulo muntu lo osumbonile nawe ukuthi uhlakaniphe ukudlula wena uma ngithi mina mdali wakho zithobe wena uvinjwa yini entweni engishoyo mina ukuthi yenze lalela impendulo ana
khairum min. Mina ngingcono kunaye. Wena umephi nalawo magama layo? Pride, ukuzazisa, ukuzibona ungcono kunabanye abantu. Yiyo into leyo eyakhipha uSathane kule mpilo emnandi ayeyiphila, wathola legama lelo laka Sathane elisho ukuthi oqalekisiweyo, elikusho ukuthi ongathandwa, ozondwayo. Walithola kanjalo lelo gama lelo. Wena umephi? Ngitshelile 3. Ana, mina, khair, ngingcono, min, kunaye. Mina ngingcono kunaye. Kukangaki wena usebenzisa lawo magama layo? Ucabanga ukuthi wena mawusebenzisa lawo magama layo, mangabe lawo magama layo adestroya impilo emnandi kaSathane, waqala waphila impilo ebuhlungu yokuzonda umdali, wena osebenzisa lawo magama layo, amephi lawo magama nawe? Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.